May ni somni pakhat kumsang ni somni le pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai le thau ule Iranian President Ebrahim Raisi le Foreign Minister te Iran mi poimo tak tak dang tenen mi pakwalai main voile khata helicopter jet solna wanga an thita ka wang khan khovel ram sang sang ten thinlung takin han tor puyani ti thu chuat te han siam nol loma ma se kan soi fo thinangin US le Israel tan chuan Iran nen hi chuan uile kel thun pol an soyang main engtiklai po in musakhi deuh rang mai hania US hian in kung kainang het tak chu nilem lo ma sala khovel ram sang sang tenen hian chete tala hin zomna diplomatic relationship chete tal an siam pui deuh veka ma se US hian in ram na thuthlung ha siam pui ngai mi lo ram then khat lemte anuma chungzinga chuan Iran hi antel vea mel maramang maya in en hania Iran po hian hanram chunga chiatna athengani chuan US mo pu hian voitam tak alawau chok photo thina ti chuan nimin maya President Ebrahim Raisi le Foreign Minister Baka mipoi mo tak tak pakualai mai nunna han chan chungchanga khan United States of America chuan India taima chuan nizan vela khan thuchua hanron siam veta US National Security Council spokesperson John Kirby chuan ramdang ten Iran chiatto chungchanga antor pui thuan soinena in person tak main thucha aron naya he thucha hi khovel media rang rang ta chuan US in ator pui na thulam ai main Ebrahim Raisi laka US hian aril ruput dan dik tak apuan jarnani antibok White House National Security Council spokesman John Kirby hian hemi ringkuta hian mitam takten nunnan chantoa akuta hian chung mitam takte thisen chu akaya Ebrahim Raisi hi minun rong tak athunai na huam chung Irana midangte dikna chanvo rabe saka danbo chet mang hania Middle East regional proxy santi ho helpol chi rang rang te thop tu nia chung helpola thop jinga chuan Hamas so te po hi antelani heti rol hian Iran tan chanalian tham takania tunang chiatna hun bi ka hi chuan kantor puyani ti kapuangani hati masai wesin official taka hanpuan antor puina thu hi Iran tan chuan thulomam tak chu anilo mai thai ani engponi sala nizana vek khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran President Ebrahim Raisi chu Iran ram chunga ninga chung asun na hun le vuina hun man turani tin hapuang jara Iran Hroituluber President Thina Wang hian Iran mi puite kator pui tak jatani tin thuchua asiam telbok ole Middle East boina lampang hanthir ji thok thokila the International Criminal Court ICC Chief Prosecutor Karim Khan chuan Israel ram hroitu ta jingami mithren khattele Hamas hroitu ta jingami mithren khatte indona dan bo chiatna le humanity dodal zonga dan bo chiatna wangin mannatur order ti chuak turin ruammanna asiama World Top Court nanti ICC hian pre-trial chambera arrest warrant ti chuak tur hian buklung chu khai hani don ta ani heng mannatur thupek arrest warrant ti chuatura anti jinga hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant antela Annibaka hian Israel mipoimo tak tak mai military lama anhroitu tepo hantel boka Gaza indona dan po chiatna annayani antia tichon Hamas lama hian Hamas senior leader hote Gaza Hamas ho tuluber yahya sinwarte Hamas military winga an ho tuluber Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri a nickname timaila mipuiten anghingan hriat tlang londan berzok chu Mohammed Daif tele Hamas pumpuya anhroi tuluber Ismail Haniyete ania ani hian nikum October nisaria Israel ramchunga poi khoina khan dan bo chiatna crime tam taka mo phurna hannayani hantibok mase ICC hian tuna andro manang hian thutluk na ansiam lona turin
US chuan natakin hasoi sel zui ngala Israel hian anma ni inveng him tur hian dikna right annaya chuan dikna chan vote chu danang taka rabe sak tur hian International Criminal Court hian thunai na anei lawani anti US President Joe Biden meupo hemichung changa hian hatrong choka Israel official te mannatur warrant chuak tura International Criminal Court tin malamek khi leinei taka he court hian rowarel nani tin ICC in application halo poma Israel top official Prime Minister Benjamin Netanyahu mannatur thupek chuatur chungchanga malakna halanei chunchom zel chu vantlang ma ademani tin The Guardian chuan nizan zanlaya pel nu dar som panile minute somli pakhata khan update annayani President Joe Biden hian hathu soina hian ICC hian leinei takin rowarela firfiak polte nunronarap thak tak chu athlo pani ti hei hian hatilang chianga chuwang chuan kangen na hi anpom lova arrest warrant hi anti chuakani chuan US hian chu reject dona kanpom puidon lova Israel le Hamas te hi angkhatranga rudrol tur anilova thilchiang tak chu Israel hian andu chuan anthil ti thai chin engkim ti tur hian dikna annaya chu thil ka soi chu an khole tui civil meet te ven himna tur chungchanga ania Hamas ne na hanin dona hi mipuita suat na genocide ang chuan kan soi thailowa chu tianga soina zongjong chu kan hnolani America chuan mipuitan digna chanvawan nei fundamental right le zalen taka thuan soi thaina free speech ven himna hi kan ja emema America hian namle nam chile ching kara in clear shanatan hian khoi mun ma hi aom lovani hatia University campus zongjonga po heng in clear shanate hian mun anchang lawani thiltheng to wang khan Israel mi ta chuan in hlawa in thabara nadna tam tak in tok to boka mase hei hi ka hril du chewa nangmani chawin khang thil kha in tur lova in tan president hi kading zel dona mani main hinding loveti in thucha rorum tak mai hasoi chuak bok he thucha soya press briefing anai hi ngai thatu te hanlom ber trum hani mai thaya thu soi laklo lai hian lomin kutan penga anau hlo mai boka US President in press briefing hanai na hetiang thil hi atheng zen lo ani US hian dodal na sahlema sala The Guardian chuan live update anai danin International Criminal Court Chief Prosecutor chuan arrest warrant ti chuak tur hian apply toni ti anpong jara arrest warrant hi lati chuak chelo ma sala ti chomai thai din muna chuan hading to ani ICC in arrest warrant an apply nuwa hian France chuan an thlopani ti anpong jara heti role hian Italy chuan hei hi thilpom thaimia lo ania Israel le Hamas firfiak polte huang khata khung khoma level khata da an chungchangai to hi thil diklo takania khovela firfiak polte reng hian poisak an nei lova mipuita nunna lak po an threlo boka direct takin Israel ram chunga civil mi poiselo tam tak an thata mase tuna Israelin operation anei mek hi chu ram pakhat anianga anmi le sate hum him turin man lamai chau ania chu huang khata khung chi anilawani ati heti lai hian indona mual lampanga West Bank city of Janina Israeli Defense Force 10 counter-terror operation annayani ti The Times of Israel chuan tukin jing dark wale minute som level khan han reporta Janin khopuya operation annaina hian Palestinian Hamas gunmen ho engemazat chu ankap lumani ti anpung jara mase Palestinian Authority Health Ministry chuan IDF 10 Janin khopui West Bank anrun mekna hian Palestinian mipui poisoilo mi pasari lain nunna anchantoa mi pakwalain hliam hantur to boka hebaka hian hliam tur dang pathum serious takmai hanum bokani anti heti meklai hian voindar somle minute som vela khan The Washington Post chuan Israel ram hroitu tele US hroitu te mai chana in bia in soihona hun an manga tichuan hemin huwa hian Gaza Strip chimlam panga Rafah khopuya bithlia chinbik naya operation nei turin Israel chuan thutluk na asiama hei hi Washington chuan dodal na anei don lawani antia
ama Israelin Rafah khopui beitura plan asiam masak jok ang khachuan mipui tam takin nunna anchan beldona masetuna offensive operation plan thar anro manairo hichuan mipui ten nunnan chan thaina chan si nassa takin anhiam zoka tichuan hei hi kongom chun ani to wangin beipui thak na hi nep deu jok ma sela Rafah khopui chunga Hamas ho tachu noi darvek ani thaidona US chuan he operation plan hi anhol sakdon lawa apom puidon ani anti Rafah operation plan thar chungchanga hian US National Security Advisor Jake Sullivan le Saudi Arabia ramshoi tu tele Israel official 10 in mukhom na hanneya Israeli combat operation chu rang taka zo felani thainan he kongchau hi kong thantur hom chun chu ani toni ti anpom tlang ani antibo Israel hian Rafah operation plan masa ang khachuan Rafah khopui hi anlu chil tak tak ngam chi alawa achan chu khovel ram sang ten an daudal na nasa takkara US le an thurol pui ramdang ten thlop na an pengam chi alawa tichuan heng an mani thlop tu ram ta hian thlop na an pezui lawani chuan Rafah khopuya major offensive operation an kalpui huna khovel ramdang te andon in rolanga Israel hian operation an tran to chu zofel lova heng ramdang te in rolawanga in nu do hi atum don lo wangin in dona huam zau jok le rap thak jok achua hi arinoma chu wang chuan US kai khroina hnuaya Rafah offensive operation plan thar chungchang hi soi ho na han nei le ta roman na han lo siam masa jok chu thak thangin roman na thar an siam ta ani tren khat ta chuan Israel hian Hamas ho te Rafah khopuyan om hi anoi dar tak tak ngam lawani a bei hare mai ti soi atam lea mase Rafah khopuya Hamas ho te hi Israel hian a hlau te anilova indona lian jok kai chuaka ramdang te anron in rol sup supa lo thailawa US aron in rol bok chuan khovela hian indo pui pathum na chu athleng lawang ti soi thai anilawa heiwang hian Israel hian fimkhur takin Rafah khopui han beidan tura hian hunrei tak chung han nga wangin Rafah khopuya hian major offensive chu anla nei lo chau ania tichuan tuna hian plan thar chu an nei ta hei hi US in apum puidona Saudi Arabia in apum pui bok ani chuan Rafah khopui hi natakin anwai chunjam to in harin om ani ama khan Israel sipaiten Rafah khopui le ache vela Hamas ho an beina hian natak takachet na chu anai nuala mase khopui chung laveka Hamas ho kutatranga thunai na la faivek tur khopa operation lian thamero chu kalpuela nilova tuntruma plan tharpo hi uluk takin Israel hian ralrel dan thak danglam ani wangin sipai ta chet dan tur roman na jongjong po in sik soi ngai tam tak om dona tunmaya chuan kalpui ngal thai chu ani arinom chialawa diharet chuan tun thachung hian Israel hian an plan tharang hian Rafah khopui hi anlu chil man abei sei omani anti Israel hian athil tum hi athul don lo ti Palestinian hoten an khriata wangin Rafah khopui atanga khochak lampanga mipuita himna tur mun an siam coastal area vela Israelin puanin tam tak an kaisak tachu Palestine mipuiten nassa takin anti chia puanin ding pakhat po mutur om tolova ramdang tele Israelin eilein tur an choblu sakpo tam tak anti cheboka heiwang hian Palestinian hote hian Rafah khopui bei ania Hamas hote noi chimi vek ania chuan thi an thangjok ni in hriatani antibok mase chu tiang chiat chu anilo mai theya Associated Press chuan report an pek danin Rafah khopui atang hian tun thati ratang khan Palestinian mi pui ta chu Israel sipaiten manson zelawangin Rafah khopui atang hian tam tak anin thiar chuaka meininga te meini rukle meini riata te khan satellite thalaka tanga halan dan chuan mi pui ta hian mun rausan thak to po Rafah khopui chunga hian tam tak an nei to boka indona hau takle lian jok machon turin Rafah city chu ain buat sai meka Israel po chutiang bok chuan operation lian jok nei turin anin buat sai mek boka heti rual hian Gaza strip mun franga le Lebanon border vela te Israel sipaiten operation an nei chu chunjom zelania Hezbollah Hotu hian missile mangte rocket le
drone mangtain Israel ramchunga chianna thlentir tumin anron beideu ranga tichuan ni jan lama khan Israel sipai ten van boruak lampang atangin Hezbollah firfiak pol hote annoi le ta The Times of Israel in Vainchun darsom pakhat vela update nanai dan chuan Israel in nizana airstrike anai na hian Hezbollah rocket and missile unit coastal group division an Hotu paber kasem sakloi chu an target poimo berania Hezbollah firfiak pol group coastal division te hian tuipui kam vela tangin Israel hi andron kap deu ranga tichon ni jana an target ber gasem sakloi hi airstrike anei na hian southern Lebanon Tyre area motor khala hatlan lai mekin drone strike mangin antilumta ani IDF ten thuchu an siam zeldan chuan Hezbollah commander somthum chuang zat mai chu tha anita heti role hian western Galilee velte ron targetin nizana khan southern Lebanon le ache velatangin Hezbollah firfiak polda chuan rocket tam tak anon kap choka border naivaya Israel community rang anchenna even menesem te somera te stula munatang te hian mitam tak chu anin thiar choka Israel ramlaili lampang jok mun himlam anpanani tin anpung jarbok masani jana Hezbollah firfiak polten Israel lam hoya rocket anon ka chiamna hian IDF tachuan chiat na hengma athlenglawa liam torpo anum lawani ti anpung jara heti role hian Hezbollah firfiak polta chuan Israel sipai te anbayani ti anpung jarve thunga Lebanon border naivai takom Biranit army base chu Hezbollah Hotu hian andron beya rocket manga andron ka wangin Israel sipai tlemazong ten liam na vaklo anturani antibok Gaza Strip mun ranga marlampang le Central Gaza lampanga po Israel sipai te anchana viawni in hasriata Palestinian ho peichuan nunna chan tam tak omin hansai boka masa IDF lam hian chutiang chu puan zarna anai chialo na operation anai ani tiro chu anpung jar thunga Kovelin hathir berro chu Rafah operation hi hania Israel hian anplan thar hi engtika chiange ankalpui don ti chu Kovel ngai ven hanita The Times of Israel chuan October niriata tangkhan Hezbollah le antho pui firfiak polten Israel ramchung hi anon kap tran toa Gaza indona hian Hezbollah Hotu hi anok sakdar hania October niriata tanga Hezbollah Hoten Israel ramchung anon beina hian civilian mi somvelin nunna anchan toa IDF noya sipai sompaliten nunna anchan to boka hei baka hian Syria ramchung atangin beina tam tak antok to boka mase Syria ramchung atanga handron beina hian Israel mi nunna chan phale liam tuar tuma anlom lo thung ani ole khati jong kha tuntrumatan chuan kan report thai nipot sela kan video lo thir tu te kan channel la subscribe lo ten milo subscribe saka kan video te milo like sak thau turin kan ngen chowa tichuan lo inen kol thaula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thudon nia